ali ono što ja mogu reći, ja kao pojedinac, ali sigurno i savjet za bolju budućnost. Vidjet ćete da imamo kičmu, vidjet ćete da imamo hrabrost i vidjet ćete da želimo da štitimo interese naroda i države. Do sad, nažalost, to nismo imali. Priča 20 godina, tako isto koji vi što pričate. Hvala lijepo, imat ćemo priliku da diskutiramo. Ja ću, dragi gospodine, evo odmah vama da odgovorim. Ja sam sa 19 godina uzeo pušku, vjerujte da nisam znao da sam bošnjak, odnosno musliman. Nisam ja to znao. Ali sam vidio da se nešto događa da moram to da uradim, jednostavno ode sve u Hrvač. Pa sam ranjen, pa sam jedva preživio, ali sam znao da moram to da uradim. I sada vam kažem, ja cijelim tu vašu Francusku. I sada znam da moramo ovo da uradim. Ako sada ne promijenimo situaciju koja je unutar našeg naroda, u našoj državi, bojim se da za 5 godina nećemo imati države, a Boga mi kako stvar stoji i narod je. Ovo znači da dobro govorimo. Hvala vam lijepo. Ali ako Bog da je, dobro ćemo raditi. Ako Bog da je, dobro ćemo raditi, budite uvjereni u to. Mi nudimo ugovor sa narodom, mi tražimo 2 godine. Ako se ne dese pozitivni pomaci, mi letimo, mi odlazimo. Zbog čega? Vjerujte da su u Savezu ljudi koji imaju određeni uspjeh. Evo profesora Veljovića, univerzitetski profesor. Gospodin Radončić, šta ćemo pričati? Gospodin Kabel, mogu i za sebe reći da sam ja uspješan u svom životu. Nama politika ne treba da smo nešto postali. Nama politika ne treba da smo nešto postali. Ali mi želimo da mijenjamo stvari nabolje. I nadam se da ćemo to uraditi. I znači 3. oktobra, pa Gospodin Radončić, Savez za bolju budućnost. I zovite, brate, sve ostalo. Ubijete ih u to. Hvala lijepo. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, hvala našem domaćinu gospodinu Bajku Radoviću koji je gostio